Ndabasuje kandi mbifurije kugira igitondo cyiza nshuti bakunze mukomeje kudukurikira mwe muri mu Rwanda muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, namwe dukurikiye muri bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, dukurikiye muri ku mugabane wa Buraya, abari muri Belgique, abari mu gihugu cy'Ubufaransa, abari muri Hollande, muri Denmark, namwe mudukurikiye muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko nshimira cyane muri United States of America, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabitwereka kenshi gatanu kuri gatanu ko muba mudukurikiye muri aya makuru ndetse n'ibiganiro byacu. Reka tuganire ku makuru azindutse avugwa, itangazo rikomeye cyane riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezidansi y'u Rwanda Village Urugwiro. Ariko mbere gato yuko tuganira kuri iryo tangazo, reka mbabwire mu buryo bw'inshamake amakuru akomeje kugenda avugwa hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Turahera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwira ko nyuma y'amatangazo yasohotse kuva tariki ya 10 Ukwakira 2025 ateguza ko FDLR zasenywa, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakoze ibishoboka kugira ngo umubano ufitanye n'uyu mutwe w'iterabwoba udahungabana. FDLR ni umutwe washinjwe n'abarimo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, washinzwe mu mwaka wa 2000 nyuma yo kwihuza kw'ingabo zatsinzwe ex-FARC nterahamwe, abanyapolitike n'impunzi z'abanyarwanda zagumye muri RDC. Kuva muri Gicurasi 2022, FDLR yagize uruhare rutaziguye mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23 yifatanyije n'ingabo za RDC n'imitwe yibumbiye mu ihuriro ryise Wazalendo. Inshuro nyinshi Leta y'u Rwanda yagaragarije mu muryango mpuzamahanga ko FDLR ihabwa ubufasha na RDC burimo ibikoresho by'imyitozo ya gisirikare n'ibitunga abarwanyi bayo bifasha uyu mutwe wa FDLR. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko ingabo za Israel ziravugwaho kwivugana mu bibazo ukomeye cyane mu mutwe witwaje intwaro wa Hamas ubwo zagabaga igitero mu mujyi wa Gaza kwa 13 kuboza 25 ku munsi w'ejo hashize. Ibinyamakuru byo muri Israel byatangaje ko uyu muyobozi witwa Royet Sayed yapfiriye mu modoka yarashweho igisasu muri uyu murwa mukuru w'intara ya Gaza. Bakorera mu rwego rw'ubuzima mu ntara ya Gaza bemeje ko muri rusange iki gitero cyapfiriyemo abantu bagera kuri 4, abandi 25 barakomereka. Gusa ntibemeje niba Sayed ari mu bapfuye, gusa baratekeranya ko ashobora kuba nawe yamaze kwasiga ubuzima nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho muri rusange. Hanyuma igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko abasirikare bacyo 2 ndetse n'umusemuzi umwe bahitanywe n'igitero cyagabwe n'umutwe wa Islamic State muri Syria. Ingabo za Amerika zasobanuye ko abo basirikare baguye mu gico batezwe mu gace ka Palmyra, 3 bakasiga ubuzima ndetse abandi 3 bagakomereka. Minisitiri w'ingabo muri Amerika Pete Hegseth yavuze ko uwishe ingabo za Amerika nta mahoro yabona. Ati iyo wishe umunyamerika aho waba uri hose ku isi umara ubuzima bwawe bwose wihishe ufite ubwoba, kuko uzi ko Amerika izaguhiga ikakubona kandi ikakwica nabi. Ingabo za Amerika ziri muri Syria kuva muri 2014 ku mpamvu zo kurandura umutwe w'iterabwoba Islamic State, ifite abasirikare bagera ku 200 muri iki gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Igisirikare cy'Amerika rero cyatangaje ko abasirikare 2 rero bacyo n'umusemuzi umwe bishwe n'uyu mutwe wa Islamic State, n'umutwe ugendera ku mahame y'idini ya Islam, akaba rero ukomeza kugenda uhungabanya umutekano mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Hanyuma rero reka mbabwire ko muri Sudani abasirikare 6 baroni biciwe mu gitero cya drone kuwa 6 tariki ya 13 kuboza 25. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko abasirikare 6 bawo baturutse muri Bangladesh bishwe, abandi 8 barakomereka mu gitero cy'indege zitagira abadereva. Igitero cy'indege zitagira abadereva kibasiye ikigo cy'ibikoresho by'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe umutekano y'agateganyo UNISFA cyabaye ikibera yahitwa Ibyai Ikadugli, umurwa mukuru wa leta ya Kordofan y'amajyepfo. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yamaganye icyo gitero, avuga ko kidafite ishingiro, anavuga ko ibitero nk'ibyo bishobora kuba ibyaha by'intambara nk'uko amategeko mpuzamahanga biteganya. Hanyuma guverinoma ya Sudani n'igisirikare bashinje ingabo za Rapid Support Forces kuba nyuma y'icyo gitero nk'uko inkuru dukesha Deutsche Welle ibivuga. Umuyobozi mukuru w'ingabo General Abdel Fattah al-Burhan ari nawe uyoboye igihugu muri iki gihe yavuze ko iki gitero ari ugufata intera guteye akaga. Rapid Support Force mu itangazo ryayo yanyujije kuri Telegram ariko yahakanye aya makuru, ivuga ko ari birego by'ibinyoma kuri uyu mutwe nk'uko bagiye babishimangira. Mbere gato yuko dusubira ku nkuru yacu y'itangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Luc Mbanyuze muri Mwenga
muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ko inyeshyamba za AFC 23 zinjiye mu mudugudu wa Kipupu. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko abarwanyi batwirwano bafatanyije na AFC 23 kuri 6/13 kuza binjiye muri Kipupu, umujyi munini cyane w'umurenge wa Itombwe muri groupement ya Bashimukinje ya mbere mu misozi ya Mwenga yo muri Kivu y'Amajyepfo nta mirwano ibaye. Amakuru menshi cyane yemeje ko hagaragaye mirongo y'inyeshyamba zinjira Kipupu zituruka imikenke uwo munsi ku manywa. Igikorwa cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kwava kw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bafite ibikorwa babo ingabo z'u Burundi iminsi mike zitaye n'umujyi wa Uvira wafashwe na AFC 23 imaze kubakubita. Makuru aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera kuri Actualité aragira ati twatunguwe no kuza kwizo nyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye cyane ahagana mu saa sita hano Kipupu. Twese twahungiye mu bihuru kuri ubu umudugudu nibo babuze bawugenzura binjira nta cyangiritse kuko nta sasu na rimwe barashe. Hanyuma rero umuyobozi w'umudugudu wa Kipupu nta yashoboye kuboneka umunsi wose ngo yemeze aya makuru. Kuva kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza bivuga ko imidugudu myinshi cyane mu misozi ya Menga yashizemo abaturage bayo nyuma yo kuhava kwa FARDC, Sirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twese reka tugaruke ku nkuru yacu nyirizina. Itangazo ryihutirwa riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni village Urugwiro, akaba rero ari itangazo riturutse muri Presidence y'u Rwanda, Presidence ya Repubulika, aho Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Jack Ma washinze Alibaba Group hamwe na Jerry Yang uri mu bashinze Yahoo. Bagirana ibiganiro byagarutse gufatanye mu guteza imbere ibijyanye no kwihangira imirimo ndetse no guhanga ibishya. Jack Ma na Jerry Yang bari mu Rwanda aho bitabiriye umuhango wo gutanga ibihembo mu irushanwa rya barwiyemezamirimo bafite imishinga myiza muri Afurika, Africa's Business Heroes, riri kuba ku nshuro ya 7. Ryitabiriwe n'abarwiyemezamirimo bafite ibikorwa bitanga icyizere aho 10 ba mbere bagabana inkunga ya miliyoni 1.5 z'amadolari. Uyu mwaka abarenga ibihumbi 32 ngo biyandikishije kugira ngo bahatane muri ABH. N'ubwa mbere kandi habayeho ubwitabire bugeze kuri uyu mbare kuva irushanwa ryabaho. Imishinga igera kuri 3 ya mbere ni Abraham Mbutia Kenya Uza Point Technologies, n'umushinga washyizeho ikoranabuhanga ryifitemo artificial intelligence rifasha abafite ubucuruzi buto n'ubucitse kugenzura no kubika amakuru ku mikoreshereze y'imari n'ibicuruzwa ibikuraho ibyo kwandika mu bitabo. Undi wa kabiri ni uwitwa Adrian Kruger muri South Africa. Move Nuvotke n'umushinga wakoze ikoranabuhanga rifasha mu gukora ubushakashatsi ku bijyanye mu buvuzi. Iri koranabuhanga rikusanya amakuru yose yakozwe ku bushakashatsi bujyanye n'ubuzima ku isi, cyane cyane ubwakorewe muri Afurika, rigafasha n'abakora ubushakashatsi kubona amakuru atuma ubushakashatsi bwabo buba bwemewe ku rwego mpuzamahanga. Uwa gatatu ni Diana Orembe Tanzania Novfeed, n'umushinga ukora ibiryo by'amafi n'ifumbire y'imborera mu myanda ikomoka ku biribwa. Afite uruganda ruto rukora ibyo biryo by'amafi ndetse n'ifumbire. Byatumye urubyiruko 22 babona imirimo, 10 bageze mu cyiciro cya nyuma bahawe ibihembo birimo ikiruta ibindi cy'amadolari ibihumbi 300, no kuvuga miliyoni zira kuri 437 y'amafaranga y'u Rwanda. Uwa kabiri ahabwa amadolari 150 miliyoni zira kuri 364. Uwa gatatu abona amadolari 150, no kuvuga miliyoni zira kuri 118, amadolari 100. Uwa kane no kuvuga miliyoni zira kuri 146 azahabwa buri wese muri 7 basigaye nk'uko byagiye bigaruka. Jack Ma rero akaba ku munsi w'ejo yarahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero reka mu yandi makuru mbabwire ko nayo ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Amerika yaba yarebye macuri mu gushinja u Rwanda ibibazo byo muri Uvira. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje guhindura isura mu gihe abantu batekerezaga ko amasezerano yasinyiwe Washington DC agiye gushyira iherezo ku mutekano muke. Biri kuba ni ikinyuranyo kuko aho kugira ngo n'agahenge kaboneke, intambara irakomeje ndetse n'igitutu cyashyizwe ku Rwanda hirengagizwa umuzi w'ibibazo. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yanditse kuri X ashinja u Rwanda ko rwishe amasezerano ya Washington.
amagambo akurikiye igitutu n'ubundi kimaze iminsi mike kiri ku Rwanda kuva intambara yakongera kubura muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse umutwe wa M23 ukigarurira umujyi wa Uvira. Aba rero bakomeza gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. Aya magambo rero ya Marco Rubio yagize ati Rwanda's actions in Eastern DRC are a clear violation of the Washington Accords signed by President Trump, and the United States will take action to ensure promises made to the president are kept. Hanyuma umusesenguzi waganiriye n'igitangazamakuru igihe akadomo cyane kirakuta ku Rwanda yavuze ko ibyo Amerika ishinja u Rwanda ari ibintu bitarureba, kuko ikibazo gihari kiruta kure kuba hari imirwano yongeye kubura. Mbere gato yuko amasezerano y'amahoro asinyirwa muri Amerika, hari yashize igihe kinini cyane hari amajwi y'umutwe wa M23 avuga ko ibintu bikomeje guhindura isura hafi y'umupaka w'u Burundi, ndetse usaba amahanga rero kutarebera ibiri kuba. Icyo gihe ibiganiro byari birimbanyije hagati y'u Rwanda na RDC Washington DC n'ibya M23 na leta RDC i Doha. Kugera mu kwezi kwa 10 ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zari zimaze gushinga ibirindiro mu bice bitandukanye bya Uvira no mu misozi ya Mwenga, ndetse ku rundi ruhande i Kinshasa naho hari yakomeje imyiteguro ikomeye cyane, kuko abacanshuro babarirwa mu bihumbi bo muri Colombia ndetse na El Salvador bahawe ikiraka n'umunyamerika witwa Eric Prince ufite sosiyete itanga serivisi z'abacanshuro. Icyo gihe u Rwanda rwagaragarije ko imyitwarire ya RDC n'u Burundi iteye inkeke, ndetse amakuru yagize mu itangazamakuru nuko ibyo byose byagiye bigaragarizwa abahuza yaba i Doha ni Washington DC. Nta kintu na kimwe cyakozwe kuri ibyo bintu byose kugeza naho ingabo z'u Burundi zikomeje kugota uduce turimo Minembwe, Remera n'ahandi. Muri Kanama FARDC na Wazalendo bahaye abanyamurenge iminsi 10 yo kuva muri Uvira, bitaba ibyo byose bakicwa, banamenyeshwa ko batemerewe kujya ku masoko, ku mavuriro cyangwa se ahandi. Imibare yerekana ko nibura hejuru ya 80% by'inzu z'abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo zasenywe, inka zabo zibarirwa mu bihumbi 7 ziricwa. Bigeze mu kwezi kwa 9 batangiye kwimwa amazi, batangira gufatwa, baricwa. Intumbero ari uko ubwicanyi bugomba gukomeza kugeza barimbuye bose. Ibintu byakomeje gufata umurego bigera mu minsi isatira isinywa ry'amasezerano aribwo M23 yavuze ko igiye gutabara abari kwicwa. Umwe mu baganira n'itangazamakuru akurikiranye iki kibazo yagize ati aho niho haturutse intambara bundi bushya. Ntabwo M23 yari ifite intumbero yo gufata Uvira, icyo bakoraga no kwirwanaho, ndetse n'abanyamerika bari babizi, abanyakatari bari babizi. Muri Katari abari bahari bavuga ibi byose bari babizi, byaravuzwe mu biganiro inshuro nyinshi ko batari bukomeze kurebera ubwicanyi. Igikomeje kwibazwa n'uburyo imirwano yubiye mu gihe cy'amasezerano, mu gihe isi yose yari hanze amaso akarere yumva ko ikibazo kigiye gukemuka. Impamvu imirwano yatangiye mu gihe cy'amasezerano iroroshye, uwasubiza amaso inyuma wese yabibona. Muri Amerika ntabwo leta ya Tshisekedi yemeraga ibiri kuganirwaho, yari ikomeje ibikorwa byayo. Birasanzwe ko buri gihe abarenga ahengera hari ikigiye kwemezwa, ibintu bigahindura isura. Abantu ntabwo barabibona, ariko n'amayeri Perezida Felix Tshisekedi ahora akora n'umwaka ushize kandi byarabaye. Ikigaragaza ko Perezida Felix Tshisekedi atari yiteguye gushyira mu bikorwa ibiri mu masezerano mbere y'uko asenywa, nuko byageze naho itsinda rye ryari mu biganiro Washington DC ritesha agaciro inyandiko zari zarasinywe muri Nyakanga. Umuyobozi wungirije ushinzwe urwego rw'ubutasi rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Brigade General Patrick Sasanzita, yigeze kubwira intumwa za Amerika mu biganiro Washington DC ko inyandiko yemejwe n'inzego z'ubutasi ijyanye no gutsinsura FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ari bullshit, no kuvuga umwanda. Icyo gihe bivugwa ko Sasanzita yategetswe na Amerika guhindura imvugo, arinangira biba ngombwa ko asohorwa mu cyumba cy'ibiganiro ku ngufu kubera guteza akavuyo. Iyo nyandiko yari yarasinyweho n'uwari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa RDC General Christian Naiwel Okula, inemezwa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Amerika, u Rwanda na RDC. Kuva intambara yakongera kubura, bivugwa ko hari abasirikare barenga 4,000 b'u Burundi bamaze kuyigwamo. Amakuru yemeza ko abandi barenga 800 bafashwe bugwate na M23. Hari kandi abagera ku 6,000 bagose imisozi ya Minembwe. Ku rundi ruhande umutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo ikomeje kwibaza mu bushobozi, kandi bifashijwemo n'igisirikare cya RDC. Bivugwa ko mbere y'uko amasezerano asinywa tariki 29 Ugushyingo, FARDC yahaye iyi mitwe toni zirenga 3 z'amasasu. Aya masasu yerekejwe n'ibiryo bijyanwa mu bice birimo bibwe
Nahembe hashingiwe ku itegeko ryatanzwe n'umuyobozi wa Regima 3302 y'ingabo za RDC Colonel Salomon Tokolonga. Abari inyuma igitutu gishyirwa ku Rwanda ntacyo bahomba. Abasesenguzi baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko uko ibintu bihagaze mu gihe cyose umutwe wa FDLR ugifite ubushobozi ibintu bitazahinduka kuko uzakomeza guha amafaranga abantu bakora icengezamatwara rishyira u Rwanda ku gitutu kiyobya abantu. Umwe ati hari ikintu cy'ingenzi abantu bambwiraga ati sinkizere ariko hari ibimenyetso by'uko gishoboka. Mu nzego z'ubutasi z'ibihugu nk'Ububiligi harimo abantu bafite imyumvire igoye badashaka guhinduka. Aba bantu ni ikibazo ku mutekano. Undi ati abakora iricengezamatwara ntacyo bahomba keretse igihe FDLR izaba idafite ubushobozi bwo gutanga amafaranga ku banyaburayi, ku banyamerika n'abandi bayifashisha mu kumvikanisha ibyo ishaka. Mu gihe u Rwanda rukomeje gushyirwaho igitutu, abakurikiranira hafi iki kibazo bavuga amateka yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka azisubira. Ati bwo byagenze gute? Ntabwo igitutu cyari cyinshi, M23 yavuye i Bukavu, yavuye i Goma, ibintu bizageraho nabwo byumvikane. Ikindi abanyaburayi n'abanyamerika sabo kwiringirwa, bafite ibindi byo gukemura. Iki ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi nk'uko bakomeza kugenda babishimangira muri rusange abakurikiranira hafi politiki y'akarere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma duhinduye ingingo, indi ngingo ariko tukiri ku makuru akomeza kugenda avugwa, mbabwire ko muri Mwenga ibintu byongeye gufata isura. Amakuru aturuka muri Actualité aravuga ko abarwanyi batwirwanaho bifatanyije na AFC 23 kwa gatandatu tariki ya 13 Ukuboza binjiye muri Kipupu muri umujyi muri murenge wa Itombwe muri groupement ya Bashimukinde ya mbere imisozi ya Mwenga yo muri Kivu y'Amajyepfo nta mirwano ibaye. Hanyuma amakuru menshi cyane akaba yemeje ko hagaragaye imirongo y'inyeshyamba zinjira Ikipupu zituruka Imikenke uwo munsi ku manywa. Igikorwa cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kuhava kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Ingabo z'u Burundi nyuma y'iminsi mike zitaye n'umujyi wa Uvira wafashwe na AFC M23 itarwanye. Amakuru aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera kuri Actualité aragira ati twatunguwe no kuza kw'izo nyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye cyane hagana mu masaha ya saa sita hano Ikipupu. Twese twahungiye mu bihuru nk'uko bakomeje kugenda babivuga, hanyuma rero tibinjira nta cyangiritse kuko nta sasu na rimwe bigeze barasa. Umuyobozi w'umudugudu wa Kipupu ntiyashoboye kuboneka umunsi wose ngo yemeze aya makuru. Kuva kwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza bivuga ko imidugudu myinshi cyane mu misozi ya Mwenga yashizemo abaturage bayo nyuma yo kuhava kwa FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bakomeje kugenda babishimangira muri rusange. Hanyuma Amerika nk'uko twabivugaga mu kanya gato kashize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza zashinje u Rwanda kuba ruri kuganisha akarere k'ibiyaga bigari mu ntambara mu buryo bukomeye cyane. Ni ibirego byazamuwe na Ambassadeur wa Amerika mu muryango w'abibumbye mu ijambo yagejeje ku kanama kawo gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Ambassadeur Mike Waltz yabwiye ako kanama ati u Rwanda ruri kuganisha akarere mu kwiyongera k'umutekano muke n'intambara. Mbere yo kungama ati tuzakoresha ibikoresho biri mu bushobozi bwacu bwose ngo ababangamira amahoro babiryozwe. Washington yikomye u Rwanda nyuma y'uko muri iki cyumweru umutwe wa AFC 23 yitwa ko rufasha wigaruriye ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Uvira. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga yasobanuye ko imirwano yadutse muri Kivu y'Amajyepfo yatewe no kurenga ku gahenge kw'ingabo za RDC z'u Burundi, imitwe wa Zarendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro, kandi ko na mbere hose Leta ya RDC yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro muri Doha na mu Qatar. Yavuze ko ibirenze ibi kuva muri 2017 ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Mayimayi bigaba ibitero ku banyamurenge batuye muri Minembwe, kugeza ubu bikaba bimaze gusenya 85% by'imidugudu yabo. Uyu mudiplomate yagaragaje ko ingabo z'u Burundi za RDC na Mayimayi bimaze igihe kinini cyane bifunze inzira zose abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko bigamije kubicisha inzara. Yunzemo ko ibitero by'indege na drone z'intambara ku midugudu y'abanyamurenge n'inkambi bahungiyemo mu bice birimo Mikenke,
koko byakajije umurego muri mwaka, ariko ko umuryango mpuzamahanga ntacyo wabikozeho kandi warabimenyeshejwe mu bihe bitandukanye. Ati hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa 12 muri mwaka ahantu hagabwe ibitero 15 by'indege nta muntu uri kubivuga. Undi munsi ati nzishimira ko twazabibwirwa ko ibi bitabaye. Nje na bamwe mu bagize aka kanama ku giti cyabo twaragaragaje iki kibazo, twabigaragarije muri iki cyumba, nta kigeze gikorwa. Yunzemo ati mureke mbabaze ikibazo, ese akanama gashinzwe umutekano ntikigeze kamenya iki kibazo cyangwa se kasanze nta kitakareba? Ku kibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo dukwiye kwibaza uko byari bimeze mbere y'imirwano iheruka. Ambasaderi Martin Ngoga yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bwubahirizwa, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kumenya ko umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya RDC ubangamiye ubusugire bwarwo. Yasobanuye ko ibyo kuba FDLR ifashwa na leta ya RDC bidashidikanywaho kuko hari ibimenyetso bitavuguruzwa, ndetse n'imyanzuro myinshi cyane y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ikaba isaba ko umutwe w'iterabwoba usenywa. Binateganywa n'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero yarakomeje kugira bigarukaho cyane bwana Martin Ngoga. Uyu nguyu rero akaba ari ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye i Washington DC. Bibutsa ko tariki ya 4 uku kwezi kwa 12 nibwo Perezida Paul Kagame yahuriye na Perezida Faci cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi i Washington DC. Perezida Neva w'igihugu cy'u Burundi ufite ingabo nazo zikomeje kuba muri intambara nawe yarahabaye. Perezida Joao Lourenço wa Angola nawe murabizi ko ari ibiganiro byabanje kujya bibera i Rwanda muri Angola, ariko byaje kurangira bidatanze umusaruro. Esozima Nyasibe wa Togo nawe yari Washington DC. Abahagarariye igihugu cya Qatar bari Washington DC. Jessica Alupo Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Uganda yarahagarariye Perezida Museveni muri aya masezerano i Washington DC. Yitwaga amasezerano y'amateka, ariko uyu munsi wa none tuvugana abantu bari baza ese aya masezerano yaragamije gukemura ibibazo byose by'umutekano muke muri Burasirazuba bwa Kongo, cyangwa ahubwo yaragamije gutangiza intambara bundi bushya bitewe n'ibyakurikiye aya masezerano. Ariko gusa abakurikiranira hafi bavuga yuko M23 yagombaga gufata kari agace ka Uvira kugira ngo nayo ati bizagorana ko ikomeza kubona impamvu yo kurwana yerekeza mu bindi bice bitandukanye iva Uvira, ariko gufata kari agace byavugaga ko ingabo z'u Burundi ndetse n'uburyo bateguragamo intambara bizagorana hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko ibintu hafi ya byose byategurirwaga i Bujumbura, hanyuma ibyo bikoresho bikava i Bujumbura bizariya za Uvira, aba bafite ibirindiro byinshi cyane. Ariko rero kuva M23 yafashe kano gace bishobora no gushyira iherezo kuri iyo ntambara rimaze iminsi ikomeza kubera muri biriya bice byo mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Uvira. Uvira umujyi munini cyane wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu, ariko kandi ukaba ari umujyi wegereye Bujumbura. Ni ukuvuga ngo kuva Uvira ugira Bujumbura ni ibirometero 25. Mbashimire.